درود هموطنان عزیز. دیگر دلم نمیشه و بگم که امیدوارم شما خوبین و سازین و صحتین و سلامتین. گفتگی گپ گفتن در راستی دیگه دلم نمیشه. درود خداوند بر خانواده یک شما بود هموطنان عزیز. یعنی برادرایی که می نویسن در این یا در آن مسئله شما چی فکر نظر دارین گفته. اولا که تشکر و شما توجه فکر نظر بنده هستین و میخواهین که در همون مسئله هایی که شیده ایستاده است یا اینکه شیده گذشته ایستادن میخواهین که من در همون مسئله چی بگم، یعنی من چی فکر دارم در اون مسئله گفتگی. آخران یک نوار پاهنشی در یک دخترک ریشدار گپ میزد که در زندان های تاجیکستان زنها یعنی که آچیرت قطعی زینا میشوند. گفته یک دخترک به ریش داشت گپ زیسته بود. من هم دیدم موندم، اما از پیشم برام نوارش راستی که من بگیم خیلی دخترک ها اهمیت نمیتم یکی به هر حال. و بسیار بگیم که دوستا من نویسنده های بگیم که پادپیسچیک های من گویم یا اینکه مخلص گویم یا اینکه طرفدار گویم، خلاص هموطن هایی که توجه دارن در کانال بنده خواستن که فکر نظر مرا در همون باره فهمن و ما چی باید بگم را که یعنی که چی هست. واقعا گپ عجیب بود. اگر گرچند که از دهن یک دختر برآمد این گپ، یعنی که این چیزی که ما و شما شنویدیم یعنی ظالم و ظلم و تجاوزکار بدن حکومت در داخل تاجیکستان ایستاده به زبان خودش تصدیق کرد. یکی از بگیم که یک دخترک طرفدار حکومت بگیم که را تصدیق کرد. در این چیز من هیچی گفته نمیتونم. من تنها گفته میتونم که او حقیقت گفت که همین خیل در زندان همین کارها در حق محبوسان نه تنها زنها بلکه مردها هم صورت میگیره. این چیزها بگیم که دو بینکه تقیدن، چوب تقیدن در ناموس مردها، یعنی که این چیزها صورت میگیره. اما حکومت تاجیکستان و امنیت تاجیکستان همه وقت این را رد میکنن، میگن که نه زندان های ما یعنی یک چیزی اصلاحاتی است، در اینجا این کارا صورت نمیگیره، این چیزا اصلا گپ دروغ هست. اگر این گپ حاضر من میگفتم برآمده که در زندان ها هم خیلی تجاوز ها صورت میگیره و حکومتی ها هم میبرآمدن بگیم که دیگر دخترک هایی که به نام اونگرد هستن، دیگر خانومک ها هم میبرآمدن در زیر کامنتی من می نوشتن که تو دروغ میگوی، تو تهمت میکنی حکومت، تو در حق حکومت بگیم که تهمت کرده ایستادی. یعنی این چیز در تاجیکستان وجود نداره. امنیت تاجیکستان زندانی ها را یعنی زنهای زندانی ها را همچون بگیم مادر و بگیم همچون یک زن اعتراف و احترام کرده با اونو یک احترامانه رفتار میکنه. تو تهمت میزنی در حق حکومت گفته مرا میگفتن مثال. اما ما دیدیم که همین قروز نه امنیت، من برای چی گپ نزدم ایستادم، من انتظاری کشیدم که کو امنیت حکومت برای این کلمه مرا تروریست میگن.
мара экстремист меган, мара ватанфурӯш меган, мара хоин меган. гӯё ки агар ин хел калимаҳоро ман ҳарф занам, гӯё ки ман аз хоҷаи хориҷим пул гирифтагӣ ҳастаму то ки ин ҳарфҳоро ман бугум, дар ҳаққи Тоҷикистон тӯҳмат кунам. аммо ва аз байн чанд рӯз гузашт, ягон амнияти Тоҷикистон, яъне саволу ҷавоб аз ин инсон барои ин калима гап ки факт оварда метавонад ки дар зиндони Тоҷикистон занҳои маҳбус таҷовуз мешаванд. яъне ӯ на ин ки аз амнияти Тоҷикистон ё ки зиндонбонҳои Тоҷикистон ӯро ҳимоя мекунанд, балки таҷовуз мекунанд, очират қати бо таҷовуз мекунанд. яъне ки дар ин калима гап бояд бо мутобиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ки мара террорист мега, бояд ӯ ҷавоб бида. чаро то имрӯз амният, Рамазон Раҳимзода гапи ӯро рад накарданд ва ӯро набурданд, ӯ ҷавоб надод дар пеши касе? пас ин чиз ҳақиқат дорад? пас ин калима, ин гуфта ҳақиқат дорад. агар ӯро мебурданд ва зиндон мекарданд барои гапаш, мо мегуфтем ки бест, ин гап ҳақиқат надорад. дар ӯ инсон, ман фикр намекунам ки дар шахсияти як инсон гуфти гапа. ӯ инсон дар шахсияти тамоми ҳукумат гуфт ки инам хеле фаш, фоҳиша, зиндоно, зинокор, иҷа полни рост таҷовузҳо, бигем ки очират қатӣ, яъне зиндоншидагиро як проститутка шалава мекунанд, аз иҷа мебироранд, шаву рӯз таҷовуз мекунанд. пас ида бояд ҳукумат реагировать мекард. мо савол аз ҳукумат мекунем ки то куҷо ҳақиқат дора гапи инсон. мо аз амният, аз Рамазон Раҳимзода, аз Саймумин Ятим ва аз Рустами Эмомалӣ ва аз Эмомалӣ Раҳмон ва аз дигар вазирон, аз дигар генералҳо, аз дигар инсонҳое ки маҳсулият доранд дар инҷа ҷавоб бояд битанд ки мисол ҳамин чиз ҳаст ё ки нест. аммо мо мебинем чанд рӯз шид аз байн гузашти гап. диден ягон ҳараката. ӯ таҳқир ба як инсон накард ки бигем ки модари ту дар ҷай хел мешавад. не, ӯ хусусан нагуфт ки мисол гирем ту бар ин инсона модарша дар ҷай хел мекунанд. гуфт занҳое ки зиндон мешавад, медонӣ, яъне шаву рӯз таҷовуз мешавад. ӯ инсон таҳқира ба тамоми инсонҳое ки занҳое ки зиндон шиданд, яъне фарзандои ӯ, шавҳарои ӯ ва бигем падарои ӯ, ҳамаи ӯро таҳқир кард ки яъне чӣ қадар мо зиндони зан дорем. ҳозир агар ҳам хел бигирем, чанд қа дорем? дорем 1000 зан аст, 800 зан аст. 800,000 зана дар ҳаққаш, дар падар, модар, ака, додар, фарзанд дошта гуфт ки модарои шумо дар зиндон шаву рӯз таҷовуз шида, яъне ки проститутка мешава модартон, аз иҷа проститутка мебирояд. мефаҳме намира? бояд ӯ инсон ҷавоб бида дар пеши қонун, ҳукумат, дар пеши ман не, дар пеши ин не. ӯ як одам адресават накарди гапа. ӯ гуфт ки тамоми зиндониҳо, кани ҳукумат. агар ин калимаро ман истифода мебурдам, ҳамин гуфтаги гапа, тамоми ҳукумат эзорча чапана мепӯшид ва мебиромаданд мегуфтанд ки ин Астанаев миллата таҳқир дорад. аз ин тараф раққосаҳош киртои атласошона мепӯшиданд, киртачакана тоқичашона мемонданд, миҷҷошона мечаспонданд, косметикара мекарданд, ба гуногун номи миҷгонаву рӯхшонаву тахминаву медромаданд, озодаву дигар номҳо қатӣ навиштана сар мекарданд ва инра брида гирифта дар тамоми ҷо мепартофтанд. ва ҳукумат як статьяи дига мара ҳуй мекард, мегуфт ки ин боз ҳам дурӯғ гуфт, тӯҳмат кард, доказат ки мегуфтад. аммо инсоне ки
аз худи тарафдори ҳамин ҳукумат ва ҳамин сохтор ва ҳамин система меброя ин калимаро истифода мебара, яъне ошкор мекуна ки воқеан зиндони Тоҷикистон зиндон нест, як золимхона аст. дар иваз ягон ҳукумат, ягон амният, ягон сохтор реагировать намекуна ки иҷа биёд. Чӣ гуфтестӣ? Ту аз куҷо гирифтӣ калимара? Ту медонӣ ози гапи гуфтагии ту дар ҷомеаи ҷаҳон дар кор аст ки инамира меброранд, мегӯянд ки ин ҳамин чиз мешава, ина тарафдори ҳукумат гуфта истодааст и гапа. яъне ки ин чиз ҳаст, ина мегуфта истодааст. яъне ту бояд ҷавоб бидӣ, ту бояд иҷа биё. ӯ риш дори риш, ин риш бизам дора, ин риш монди ӯ маънои мардакира надора ки ту риш дори ту мардакӣ. ман уда ягон ҷавоб надорам ва ягон чӣ гуфтанӣ нестам. ман мегӯям ки аҳсан воқеанам, яъне рӯзе мешава ки худтон ба забони худтон тасдиқ мекунем ки ин режим чӣ хеле аст, ин сохтор чӣ хеле аст ва шумо ба забони худтон инро тасдиқ дорем. ба забони худтон тасдиқ дорем ки инаме сохтори шумо, инаме бигем ки инам хеле таҷовузкунанда, инам хеле як модар агар иштибоҳ кунад зиндон шава, на ин ки дар оҷа бояд ислоҳ шава, балки бигем ки ба гуфтаи ин ҳукуматиёгире проститутка мешидааст дар оҷа. кӣ мекардааст? зиндонбонҳо очират қатӣ мекардааст. ба забони худаш гуфта истодааст. кани Рамазон Раҳимзода, Шорух Саидзода, кани шумо аз Москва одама диздиден, бечора онамо Шобиддин Бадалфа диздиден. ӯ Шобиддин Бадалфа ман медидим, дилам месӯхтам уда. баъзан ҳолато гап заданда нафасаш мегирифт, ҳаракат намекард ай харобира. ӯ ҳуш надошт. диздиденаш ай Москва барое ки як чандта чиз чоп кард дар интернет. аммо дар интернет тамоми системаи сохтори зиндони шуморо ин инсон гуфт ки дар иҷа занора фоҳиша мекунанд. кани реаксиятон кани чӣ ба ира набурден? чӣ ба и ҷавоб надод? чӣ ба и дар пеши камера набромад? чӣ ба и зиндон нашид? савол ба ҳукумат мешавад, савол ба ин не. ба и фармон додан бугӯи гапа. и аз пеши худаш намега. кадоме ки дар қапқони ҳукумат задагӣ ҳаст, аз пеши худаш ягон калима гап намега. ки ира фармон дод? кураториш ки аст? ира кураториш ки ира курировать карда истодааст? ки ира иҷозат мета ки ту бибро ё ки набро, ё дига беиҷозат ягон кор намекунад? ки иҷозат дод? ки гуфт ин ҳамин калимаро бугӯ? вақте ки сохтор и хеле боша, яъне бибинен як чиза, ман баротон як калимаро мегӯм. мегӯянд ки мард агар леве бирава, яъне духтарбозӣ мерава, зан дораву духтарбозӣ мекуна, мерава ягон ҷо да ягон кайф сафо мекуна, и хиёнат ба оила ҳисоб намешавад. ира реально ман шумода мегӯм, ира сексологои дунё китобошон имрӯз дар университетҳои сексология дарс медиҳанд, гуфтагӣ ҳастанд. вақти мард леве мерава, хиёнат ба оила ҳисоб намешавад. вақти зан мерава, яъне рафтани мард леви, хиёнат ба занак намешавад. не ки зан агар леве бирава, ягонсо бирава, и хиёнат ба мард ҳисоб мешавад. ана ки биён разгадка кунем ира. яъне ки аввал ҳалли масъалаи ози ҳамин калимаро мо меёвем, баъд бармегардем ба зиндон. бибинед дӯстои азиз, барое чи мард леве бирава, хиёнат ба зан ҳисоб намешавад, барое чи зан бирава, хиёнат ба мард мешавад ҳисоб.
برای آن می شود خیانت کار زن، برای که تا اگر زن با کسی دل نبنده در قچاق او نمیدروید. اما مرد اویلش دوست میداره. پرسته نمو گفتی همو گپای نمی یک دیگه شم بینیم گفته بگیم کی میکنه. یعنی که دلی در اویلش هست دوست میداره، اویلش زنش فرزندش دوست میداره، نو پریتم رفته میمونه. یعنی از این برای که این دل او را دوست داشته ای کارا نمیکنه، برای همو این خیانت حساب با اویلش نمیشه. پرسته لیوی رفت. زن تا اگر در مرد دل نبنده در قچاق او نمیبرویه. یعنی که هم دلو هم تنش خطی در قچاق میدرویه، برای همو از او خیانت به مرد حساب میشه. از او خیانت میشه، از مرد خیانت نمیشه. راست لیوی رفت مون تمام. برای که مرد میتونه به لبای زن خوره و او را دوست نداره، او محقولش هم نباشه، پروست یا 50 تا زدگی باشه، یا که نمیدونم رد اینترس باشه، یا که پروست کمپانی دا شیشتگی باشه، میتونه که قطعی او بگیم که یه بار خوره. نه که زن نمیتونه ای کار کرده، تا اگر او را دوست نداره دل نبنده کده نمیتونه ای کار. برای همون میگن آن کسی قطعی زن خو میرود دلش درو میته، خیچنه داجه دلش هم میته. برای همون دل که دادی تو خیانت کردی. یعنی دلی مرد در خانه و همون خیلی لیوی رفته میمونه. برای همین اوچونیا میگن که لیوی رفتن زن مرد خیانت به زن نیست، اما لیوی رفتن زن خیانت به مرد است. یعنی همیره همین اوچیتوت میکنن. امروز اگر ایرا ما اوچیتوت کنیم، آن کاری که مجبوری میشوه او پراستیتوت که شلاوه یا که تجاوز شده حساب نمیشوه، برای که او اختیارانی کار کردگی نیست. یعنی او را مجبور کردن در همی کار دیگه که وریانت نداشت، او شلاوه حساب نمیشوه، جلب حساب نمیشوه، پراستیتوت که حساب نمیشوه. برای چی؟ برای که او را مجبور کردن. او ناموس فروش هم حساب نمیشوه، برای که او را مجبور کردن. او باب برابر اونمو دختری پاک تازه هست. اگر که اونم را 50 نفر هم مجبور کرده باشه، برای که او یگان حسیاتی بگیم که از گفته همه اوچونیا بگیریم، یگان حسیات احساس کردگی نیست، فقط همو یک بگیم که همو پروسیدور گذشتگی است. او هیچ چیزی کو به خودش قبول کردگی نیست. پس این خیانت نیست، این شلاوگی نیست، این تنفروشی نیست، این چیزا لاگیچ که فکر کنی. و او همو مادر و او همو زن، او همو دختر، همو خیلی پاک است، برای که قلبان و فکران او هیچ کار فروختگی نیست و هیچ هم فروختگی نیست و تنی هیچ هم فروختگی نیست. او را مجبور کردن همو کارا. او همو خیلی تازه هست، او دختر مثل اون همو دخترهایی که عموما هیچ کار رسیدگیش نیست، دستش قپیدگی نیست. همو زنی که در زندان است، یعنی در پیش مردکی که وجدان داره، همو خیلی تازه است، برای که او را مجبور کردن. او اختیاران خود فروختگی نیست، اگر که شیده باشه. اما برمیگردیم با رمضان رحیمزاده، سیمومین یتیم، شاروخ سعید. چرا جواب نمیده در حالتی که در داخل ایستاده؟ یعنی گفت تاجیکستان هم خیلی جزیره، حکومت نیست در تاجیکستان، حکومت فحش است، تجاوز میکنن ملت از زندان میبرن قتل میکنن، ملت از زندان میبرن زناش تجاوز میکنن. چی بایی جواب نداده ایستاده است؟ چی بایی را ویدیوش نمیبروید؟ چی بایی بخشش نپرسیده ایستاده است؟ چی بایی زندان نشید؟ سوال. خاموشی علامت رازیگی است. پس که شما حکومت خاموش هستین، پس شما راضی هستید و کورات را اجازت داد بگو همی گپا در ناموسش برس گفت. من باز هم میگم که شخصا من مردم
ва эҳсоси мардӣ дорам. Агар ки ҳар кор нашида боша, дар ма торик аст. Ба гуфтаи гуфта истодам ки не духтараки ришдор гуфта ку, духтараки ришдор гуфта. Ҳар чӣ нашида боша, барои мара ҳамун модар чӣ хеле ки дар виҷдони худаш пок аст, барои ман ҳамуқа пок аст. Барои мара ҳамуқа пок аст. Ман ҳамин хел медонам. Барое ки ӯ дасту пош баста дар дохили зиндон аст. Гуфтаи агар инаи духтараки ришдор рост боша, агар ҳамин кор шида боша, ӯ маҷбурӣ аст. ӯра маҷбур кардан. Барои мара шахсан, ман ҳамун модара, ҳамун зана чӣ қадаре ки худаш дар пеши виҷдони худаш пок аст, намехост ин корора, чӣ қадар дар пеши худош пок аст, худша пок ҳисоб мекуна, манам ӯра ҳамон қадар пок ҳисоб мекунам. Ки агар ки намедонам 20 касам дар ҳамунҷа маҷбурш карда бошад. Ба гуфтаи инаи ҳар шаб 20 каси маҷбурш мекунанд гуфт ку духтараки ришдор. Хеле ришдора ку духтарак. ҳамун духтарак гуфт. Яъне ин калимаро. Барои ман, яъне ҳар чизе ки дар фикри ҳамун зан, ҳамун модар ҳаст, ман ҳамун тасаввурро мекунам. ӯ худша дар пеши худошам, дар пеши виҷдоншам пок медонад ва ӯ кор маҷбурӣ сурат гирифта истодааст. Пас ӯ дар пеши ман пок аст. Ман ӯро чӣ хеле ки худаш худша ҳамун зан тасаввур мекуна, барои ман ҳамун хел аст. Дар пеши виҷдонаш пок аст, дар пеши манам пок аст. Ман ӯи инсонеро бераҳа ёки нопок ёки намедонам медонам, ӯ инсонеро ки ғайри чиз медонам, ӯи инсоне ки виҷдонан мерава, худаш барои пули кора мекуна, барои намедонам як чизи дигари кора мекуна, ё барои кайфу сафои кора мекуна, ё ки барои як бор дар пятизвёздочный отель барам ховравам гуфта, ё 4 танга кор кунам, ё инаи мошин дора қатъи любовник бошам. Яъне ки ӯ виҷдони худша, чӣ хеле ки гуфтам кози учёный гуфт ки мард мерава ва виҷдонаш қатъи не. Просто интересный. Зан виҷдон қатъи мерава. Яъне ки ин виҷдон қатъи мерава дар отело хов мекунам барои пул, барои мара ӯ бераҳагард аст. ӯ нопок аст. Не ки инсоне ки маҷбур дар ҳаққиш сурат мегира, ман ӯра таҷовузшида ё ин ки бигем ки проститутка ин чиз абсолютно забонам намегарда ё ки калимаро ман гап задам. ҳар намуде ки худша ҳамун зан пок медона дар пеши худовандаш, дар пеши худаш виҷдонша ки ин чизо маҷбурӣ сурат гирифт, барои ман ҳамон қадар пок аст. Пас савол мемона ба ҳукумат. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шумо мегӯед ки оппозитсия камбудиҳои шуморо ва минусҳои шуморо ҳарф мезанад. Марҳамат, аз дохилтон гап зада истодан камбудитона. Аз дохилтон минусотона гуфт. Чӣ ба зиндон намешавад? Чаро агар ҳамин калима гапа як марди кор дар Россия агар истода буга ки дар Тоҷикистон зиндонода занора таҷовуз мекунанд, бига шумо ӯро медизден мебарен зиндон мекунен ки дар ҳаққи ҳукумат ту хато гуфтӣ, ту тӯҳмат задӣ дар ҳаққи ҳукумат, ту бояд зиндон шавӣ. ҳоле ки оппозитсия то ин намуд бигем ки сахт ҳукумата чӣ накард, яъне ки сангзанӣ кардагӣ нест. он коре ки хитон аз дуруни хитон зада истоден якдигаритона. Ягон оппозитсия ҳукумата ба таҷовузи миллат обвиният накард. Фақат гуфтанд ки моли миллата диздиден, ҳукумата ғасб карден гирифтен. Аммо аз дохилтон мега ки шумо дар таҷовуз муттаҳамен. ҳукумат, шумо муттаҳами таҷовузҳо ҳастен, шумо миллата таҷовуз карда истоден. кани ҷавоб битен. ҳақиқат аст ин чиз ё ки дурӯғ гуфт? ё дар ҳаққи ҳукумат тӯҳмат карди ҷавон? И духтарак ҷавон гуфтам узр, астағфирло, астағфирло, ҳазор астағфирло ки ай даҳанам тари гап биромад бовар кун. Ё и духтарак тӯҳмат кард дар ҳаққи ҳукумат? марҳамат, ки ҷавоб метада ин кор? Кадом сохтор ҷавоб дода метавонед?
اینا خفا نشین با زبانی اگر همو خطون گپ زنیم با زبانی گفتی همو گپو یگتی گپ زنیم ژوپاتونا کشید تورزیکتونا تو اینم شکافی ژوپاتونا کو نشون دادی نمی دختره کریش دار گوین همی حکومت تجاوز کوره تو شما اوجا میگردین اینجا خواهراتونا تجاوز دارن اوچوتونا تجاوز دارن با نامی زندان میارن اینجا محکم میکنن شب 20 نفر 30 نفر گو که تجاوز میکنن گو هر شب گو 20 30 نفر تجاوز میکنن مرحمت حکومت امام رحمان رمضان رحمزاده سایمومین یتیم جواب بتین دا گپی تو کجا حقیقت داره گپی ببروی جواب بده دا گپش دا پیش ما نه دا پیش شما جواب بده دا پیش حکومت جواب بده راست که جواب گفتن بگیم که یعنی این چیز صورت نگیره این انسان جواب نده پس چی به شما ما را سود میکنیم برای گپ برای اینمی خیلی کمبودی ها را گفتن یا اینکه حداقل مال حکومت دزدیدین گفتن در شما ما را میبرین سود میکنین و از خودتون میبروید شما را حتی که با تجاوز متهم میکنه حکومت شما هیچی گفتن نمیتونین اون را چی قانون است قانون جمهوری تاجیکستان همون ماده استاتیای تروریست اکستریمیست خائن ملت وطن فروشتون چی هستی اصلا این برای کی است اون انسانایی که حکومت تو دزدی کردی گفتگی غصب کردی بچت گنرال دادی ناقانونی بچت وظیفه دادی گفتگی آدم هستی یا اینکه آدمایی که حکومت با تجاوز متهم میکنن با او هم دخالت دارن چه خیلی از همین قانوناتون ببروین عباس نوات کنین ببروین عباس نوات کنین حکومت چی به این زندان نشیده استوده است ای هم از ما یگان کمبودی نکرد حکومت اگم شما حکومت این حکومت تجاوزکار است 20 نفر در یک شب یک زنه مدرویان تجاوز میکنن حکومت تجاوزکار گفت ساختار قدرتی بگیم که این حکومت این جوان دختره کریشتار برامد گفت این حکومت تجاوزکاره مرحمت چی به زندان نمیشود چی به پشت پنجره نمیرود سوال دلیر امام علی برای نشان دادن رئیس یک چند ماشین رئیس یا که چند چپشیدگی خونه کنج زندان رفت از داخل وطن اون هم همین کار کردم دلیر با این کار نکرد دلیر امام علی گفته است که حکومت تاجیکستان در داخل زندان زنها را تجاوز میکنه گفته شما را این تهمت نزد دلیر امام علی یکی گرفته ناب قصال زندانش کرده اون یا که دیگریش یا که زوقی بیگ و نگفتن که حکومت زندانی‌ها را تجاوز میکنه و این کلمه را استفاده بردگی نیستن و تنها یک چند رئیس گفتن که نه یا مثال گیریم خانه را فروختن زمین را فروختن اینو بگیم این مردم عذاب ده هست و ساختارهای قدرت یا را ببینین ببروین التماس نشان داد پرزیدنت امام علی رحمان یاردم که خلق ده یک قرار برور یک تصمیم بگی تا که خلق بگیم یک دیگریش قطعی کشوکش ایشیش در نفرت نداشته باشه گفتگی معنا قطعی نوارهای کمبودی ها را برور نشان داد یک چند نوار گرفتین 18 ساله 20 چند سالش داده 18 سال و این مرده این دختره گفته استوده است که در تاجیکستان در زندان تجاوز میشوند هر شب 20 نفر 30 نفر تجاوز میکنن یعنی از این تهمت یا که بگیم از این تحقیر بعد در ساختار میشود که ساختار امنیتی ملت با تجاوز بگیم که چی کنی متهم کنی کنی امنیت مردگی значит شما значит گپی حقیقت داره گپی که همین کارها میشود значит برای خاموشه عباس نوات کردن نتونسته
дар пеши як духтараки ришдор абаснават карда натонистед. Биромада ки эй тари гап нест, та киҷо гирифти калимара, та ки мега ин калимара бибиро дар ютуб гап зад. ман чӣ бугум ура, чӣ бугум? метавонед шумо фикр назартона бинависед. имрӯз зери камен ҳаққи навиштан дорем. ман биромро ҳақорат кунам, наход ма бихезам сарма ба сари як духтар монам, наход ма как никак мардак бидани хидма уважат мекунам. ма гуфти ҳамун гапо қадр ва статус ё сенаи мардакии хидма медонам ки гуфти ҳамун гапо чанд қадар стоимост дорам ман дар зиндагӣ. наход ма бихезам бирам қатъи як духтарак сар ба сар шав, як духтараки риштор бихезам сар ба сар шав. дар пешим бошад ма зувонш ай ҳалқиш мекашам мегирам. мисол гирем, дар пешим бошад зувонша мекашам мегирам. не ки ӯ ким ки ҷода ма ким ки ҷода бихезам ти тарикади ту. ман мегум рост гуфтӣ, рост гуфтӣ. ту тасдиқ кардӣ ки ҳукумати таҷовузкор аст. воқеан дар ин масъала бигем ки ҳамин калима гапош бигем ки ман ҳамчун мухолифи ҳукумат ин ҳамун дили мара гуфт ки ҳамин ҳукумат таҷовузкор аст. дили мара гуфт. ман баръакс мегум ки туғри гуфтӣ, рост гуфтӣ, маладес. бо бугӯ ягон камбудӣ дигара, бо бугӯ бо чӣ кор мекунад, қантабза мекун духтарак. ина ба ҳамун духтаритам баъзан ҳолато мисол баъзи суханҳои бигем ки мужискои гап мезада будай. бифармо, бо бугӯ бо чӣ кор мекунад, таҷовуз мекунад 20 нафар 30 нафар ҳар шав. хоб дальши баъд бо чӣ кор мекунад? духтуроша нагуфтӣ аборт мекунад, агар ҳомиладор шава миёранаш дар уҷа бе наркоз бе ягон укол мегиран абортш мекунад. бугӯ ёшам бибиро. барои мара ин ҳамун камбудии ҳукумата гуфта истодааст. ман ира ҳечи гуфта наметавонам дар инҷа. ира пускай ҳукумат амният разбирация кунанд қатиш ва барран ва дар пеши Ятимов, Шорух, Рамазон Раимзода ва ғайра сохторҳои зиндон бигем абаснават куна. кани генерало ҳам хеле зиндон дорем шумо дар Тоҷикистон. кани зиндонбоно, кани масъулият. шумо ҳам хеле таҷовуз мекунед миллата. шумо занои миллата зиндон карда таҷовуз мекунед. очират қати 20 нафара 30 нафара. ина гуфта истодааст ку тарафдортон. бо механда ку мега кани шумо. ина духтараки риштор гуфт ҳамин гапора хандид, гуфт ира ҳама медона. гуфт ҳамун наворш ҳам ҳоли ҳаст, ман чида мебинам. гуфт ира ҳама медона. значит шумо ҳаматон медонен ин чиза, мекунен ин корора. ира гӯё ки ту намедонӣ, ман намедонистам. неки ӯ гуфта истодааст ки ира ҳама медона чӣ кор мешавад дар дуруни зиндон. ҳар шав чӣ кор мешавад дар дуруни зиндон ира ҳама медона. пас шумо ҳаматон значит медонен инҷа чӣ мешавад. вот яки духтаракай даҳанаш биромад, толи абаснават мекунад, пушти зиндон меравад. баъд ман мегӯям ки значит ин калима дурӯғ аст. ина барои гуфтагиш, барои тӯҳматаш иам ба ҳамун статьяи террористӣ пушти зиндон шид. толе ман значит аз ин ба баъд шуморо таҷовузкори ин миллат гуфта садо мекунам. аммо мегӯям ки он чизе ки маҷбур сурат мегира, ман ӯро бигем ки ба таҷовуз ё ки ба дигар кор, дигар чизҳо, чизе ки маҷбур мешава, ман ира рабт наметам ба ӯ чизо. барое ки яъне хоҳиши худаш қатъӣ нест. яъне
دلش نمیکشه این کارا، نه که شما مجبور در حقش میکنین این کار. برای ما همون زندان بودگی زنکو اگر همین چیز در بالاشون صورت گرفته باشه، برای ما میگم که چقدر در وجدان خودشون پاک هستن، برای ما او زنها همش پاک هستن، همش پاک هستن. یگان گرام من نمیگم که این بگیم که تجاوز شده هست گفتگی کلمه، من استفاده نمیبرم برای که مجبور شده هستن. چرا برای ازنسیل بود یعنی ترمه ها جواب نمیتن در پیش قانون؟ امام علی رحمان سوال بخدد این طرفش یو راز بیرات میکنن، انای طرفش تو باید راز بیرات کنی. چرا امام علی رحمان در ترمه های تاجیکستان مجبورن یعنی ازنسیل بود شبانه تلپوای 20-30 نفر داجی ازنسیل بود میکنن یک زنه؟ چرا یگان تاییده یگان دلا وازگوشدار نمیشوه؟ چرا این چیز در شما اجازت هست و در دیگر کس زید سعیدفه برای یک دختر بگیم که تجاوز کرد گفته تهمت کرده برده 28 سال زندان کردین، در حالتی خودش به زبان خودتون تصدیق کرده ایستادین چقدر شبانه صورت میگیره تجاوز در حق زنهایی که بگیم که محبوس شده هستند. چرا در یگان دلک شده کسی زندان نمیشه؟ امام علی رحمان ببرو عباس نواد که عباس نواد که این چیزه ما هم شهروند تاجیکستان طلب دارم ایته ببرو عباس نواد که امنیت ببرو عباس نواد که چه خیلی وطنی ما که شما تجاوز خونه قرار داده این را. اینه شاهیدش. اگر خواهید دلک شدن کلمه نبی شاهیدی است. بگیرن زندانی های زن در کدام زندانی زنکو در کار میکنن مردکو که تجاوز میکنن بگیرن دلا بکشوین این نبی شاهید بگذاره، این نبی را شاهید بگذارونین و این نبی دکازت کنه اونمو کارا در زندانی ها همو پاسبان های زندان های زنو در دکازت کنه بگیرن او را زندان کنه. زا ازنسیل ونی زاید سایده 28 سال زندان کردین کو برای یک ازنسیل و تلپوای هر شب ازنسیل ونی میگذاره. کی اتویچت میکنه ای کرده؟ کی جواب میده؟ جوابگوی ای کار کی است؟ مرحمت کو بخیزین یا تیتا دوست کده بخیزین دوست کده اتویچت کنین در اینجا سوال آمدگی است، جواب در کار است برای سوال. ببروی کدامی جواب گفته میتونی؟ اگر که شما یک چند روز مبین شده این دختره که رشدار در گپاش عباس نواد کرده نتونه پشت زندان همچون تهمت به حکومت پشت زندان نروه ای جوان ای دختره که رشدار. پس ما خط شما уже بگیم разговора دیگه خیلی میکنیم یعنی بازم جوسکی تر میگیریم خط شما خیلی دیگر بگیم که انا مولا دزدیدی نه این دفعه از تجاوز ها گپ میروه دیگر این دفعه مصلحت تجاوز میکنیم که چی کار کرده استین شما چی به شما ملت تجاوز کرده استودین انا که از این طرف ما صحبت میکنیم که تو کجای حقیقت داره ما نیره میخوایم عباس نواد کنین برورین ایره. امام علی رحمان همچون مسئول دولت همچون پریزیدنت اولین انسان این دولت حساب میخوری خود لیگل نه لیگل نه. رستم امام علی آزاده و غیره اولادی کردن گرفتین حکومت ببرویم جواب بتین. رمضان رحمزاده سیمومین یتیم شارو سعید مرحمت ببروین عباس نواد کنین بیارن
духтараки риштора биёрен абаснават кина дар гапаш шоҳидӣ бита ҳама медона гуфт кӣ медона медонистагиёша файрод ки биги биёр ки зиндонда кай ин кор сурат мегира кадом вақт ва чӣ хел ту диди доказат мекунӣ доказат карда натонист гуфти ҳам гапо 4 соат чорғо овқатӣ хич аз насиловат карда дар ютуб бимоненаш ки тӯҳмат кард дар ҳаққи шумо дар ҳаққи ҳукумат тӯҳмат кард агар тӯҳмат накарда боша пас ҳақиқат боша мо талаб мекунем анами зиндонда таҷовуз мекардаги инсона ба статьяи таҷовуз чӣ хел ки Заид Саида гирифтем бурдем 28 тон пишти зиндонш кардем барои як духтарака таҷовуз кардааст пас бигирен ҳамаи ҳамон посбонои зиндон бояд бигем ки аз начальникош саркардагӣ пишти зиндон бираванд дар бари Заид Саидов бишинанд бираванд дар бари Заид Саидов бишинанд барои чӣ Заид Саидов таҷовуз куна 28 сол зиндон мешава ё ки як посбони зиндон очират қати як духтара таҷовуз мекуна 28 нафара ё зиндон намешаванд барои чӣ барои чӣ 28 нафара бикунанд зиндон намешава як каса бикуна мерава зиндон мешава 28 сол ман ҳами қадар гап дорам бародаро яъне ман дар ин духтараки риштор ягон гап надорам ин барои мара як духтаракай тамом аммо гапш ҷон дора бози гап абаснават карда натуна баъд мебинем ку чӣ хел мешава ира бояд на ба қатъи ҷанг кунам на ба қатъи бояд разбор кунам гап занам ира ҳукумат ин мара таҳқир накардааст ҳукумата таҳқир кард ин тӯҳмат ба ман назадааст тӯҳмат ба ҳукумат зад агар тӯҳмат зада бошад бихезанд шорух порух бихезе ина саҳар шид шумода ҳозир қариби саҳар соат 4 шида шумода 4 се шид 4 шид бихезе соат 4 саҳар қатъи бигирем биёренаш ба адела гуфти ҳамун гапо отвечат кунам абаснават кунам ва гапҳои гуфтагиш ки воқеан ҳамин чиз кай сурат мегира ва дар куҷо сурат мегира ки ҳамаира медона ва та аз куҷо гирифти ин гапа агар ки ин чиз шида бошад доказат карда битона пас зиндониёро ҳамаша ҷамъ кунен шумо хеле боздошти пешакӣ мекунен ку бигирен ҳамаи ҳамун посбонои зиндона боздошти пешакӣ кунен дела оғоз кунен ба таҷовуз яъне изнасиловат ира агар ки доказат карда натона хоини миллат хоини ватан тӯҳмат дар ватан зад тӯҳмат ба Эмомалӣ Раҳмон ба сохтори Эмомалӣ Раҳмон тӯҳмат зад 305 статья қатъӣ гуфти ҳамун гапо 307 қатъӣ ҳамун любой статьяе ки ҳамун террорист экстремист мегӯянд хоин ба миллат хиёнат тӯҳмат ба ин миллат ватан сарзамин игирен барои судш кунен иран 28 сол дар бари далер Эмомалӣ бишноненаш мо аз ҳукумат ин ҳамин қадар талаб дорем ва интизорем ку реаксияи ҳукумата танҳо талаби мо як чиз аст ҳақиқат ҷавон боз фу миллат духтараки риштор гапшта ҷавоб дода натона тӯҳмат ба сохтори қудратии ҳукумат кардагиш зиндон шавад дар бари далери Эмомалӣ сроки далери Эмомалӣ бояд дошта боша барои чӣ барое ки далери Эмомалирам ба инами ҷурм суд кардем бояд дар бари далери Эмомалӣ чени сроки далери Эмомалӣ бояд бирава бишинад як агар доказат карда битона гапша пас дела бикушоен посбонои зиндона ҳамаша киё ҳастанд ва ҳама медонистагӣ иам медонистааст амун медонистагиёро файрод куна бигира биёра дар бараш ҳамаи медонистагиё шоҳидӣ битанд ва кадом ҳолат чӣ сурат мегирад ва посбоноро зиндон кунен пас ё ҳақиқата гуфтанд мо интизорем ку чӣ мешавад реаксияи ҳукумат ва агар ки натонистем кора карда
пас гуфтиам гапо задницатуна биҷиқин. пас қабул кунен дигар мухолифое ки ҳақиқата гуфта истодааст ва далери Эмомалиро озод кунен. ира зиндон карда натонен, далери Эмомалиро Завқибека ва бигем нав 3-4 журналисте ки охирон бурден зиндониш карден, журналистора барои ҳақиқата гуфтан. гуфтен ки тӯҳмат кард, хиёнат ба ватан кард. иям анаму кора карда истод. ё и мерава дар пеши далери Эмомалӣ ва бигем Абдулло Ғурбатӣ, Завқибек, на бародари дигари мерава мешина, ё ки ӯро озод кунед. абаснават карда метонен ҳукумат? ҷавоб дода метонен? ман одат дорам вақти зади гапаку ҷавобша додан дар кора. натонисти дода хафаи худача барои лишни балтат накар. ва имрӯз мо гапи зада истодем, ман ҷавоби хидмат дар любой паворот метам. дар любой гапам ҷавоб ма метам ва ҷавоб метам ва доказат ҳам мекунам. ман дар гапам ҷавоб метам. пас бубурая дар гапиш ҷавоб дам. ман бачае ҳастам ки ҳамун гапо университети кӯчаро тамом кардагием ба дипломи сирх. барои ҳамун ҳамкурсои ма бисёранд дар кӯчаҳо. на ҳар инсонам университети кӯчаро ба дипломи сирх тамом мекунад. ҳамида истоде. ма гаштаги ҷода гуфти ҳамун гапо утари духтаракҳои ришдор ку номша бишнава температура мекунад. дар ягон ҷо номи Тоҷикистона ма поён бурдагӣ нестам. дар ҳама ҷо ма гарчанд қалиғам бошам, раднои Тоҷикистонӣ мегуфтанд мара. раднои Тоҷикистонӣ. ва дар ягон ҷо ку ман на хидмат на ватан ма унижат кардани мондагӣ ҳастам. чӣ дар Қазоқистон будам, чӣ дар Россия будам, дар любой ҷое ки ман будам ва чӣ дар имрӯзам дар Полша ҳастам, ҳама вақт обрӯ ватан ва бигем ки обрӯи миллатаку ягон ҷода ма поён бурдагӣ нестам. кадоме мара мешиносад дар ҳамин минтақада, ё Қазоқистонда ё Россияда, ҳамин табирем биге пирсен ку ма як ҷода, барое ки ҳар ҷода горда мести ку дар суханат ҷавоб метӣ, биромадаги суханат да. уҷа ҳамтира эҳтиром мекунанд, ҳам ватанта эҳтиром мекунанд ки ҳам ватан ина хеле сағро дорад, ина хеле бачаҳко дорад и ватан гуфта. бибинед, ман дар ягон ҷо рума пинҳон карда гуфтам гап ки кардагӣ нестам. ранги баъзиҳо барои ҳамон ҳукумат ва бигем давлат ва ғайраҳо институти СССР қатӣ ё коллеҷи СССР қатӣ то имрӯза дар сари мо дипломату депутату военӣ шида омадестед. абаснават кунед, абаснават кунед. ман ҳаётма дар университети кӯча гузаронда истодам. то имрӯзам ӯ дипломша дорам, дипломи Россияша гирифтам, дипломи Қазоқистонша гирифтам ва дипломи имрӯз пага Полшаша ҳам мегирам. дипломи кӯчаша. абаснават кунед, отвечат кунед. мо интизорем. шумо фикр назартона бинависед ҳамватанои азиз. зери коммент дар бораи бигем ки духтараки ришдор чӣ тӯҳмат дар ҳаққи ҳукумати имрӯза зад, дар ҳукумати сохторҳои қудратӣ ва зиндонҳо чӣ тӯҳмат зад, дар умуман сохтори Эмомалӣ Раҳмон ки имрӯз чӣ сохтор сохтааст Эмомалӣ Раҳмон дар Тоҷикистони мо ки занҳо таҷовуз мешаванд, талпавой таҷовуз мешаванд ва касе барои ин зиндон намешавад ва шоҳидаш ин ҳами духтараки ришдор аст. бояд ин духтараки ришдор дар ин кораш
дар пеши ман не, дар пеши ҳукумат, дар пеши сохторҳои қудратӣ абаснават кунад. ё и зиндон мешавад, ё ки далер Эмомалӣ, Заид Саид, дигар инсонҳое ки ба нами тӯҳмат ё ба нами статьяи зино таҷовуз зиндон кардагиам, пас озод кунад. Озод кунад, абаснават карда натуна ученикои СССР. Хонатанои азизам, зиндаву саломату ку сарбаланд бошед. Ҳама вақт ку худованд ку ҳамин просто йигит бошен, тамом. Мардак бошен ку тамом. Мардакӣ дар риш нест. Мардакӣ дар облик нест. Облика инсон аст ку дар ин нест. Мардакӣ дар рафтори мардакӣ аст. Вақти ту рафтори мардакӣ надорӣ, хита мардак нагуда ягонҷо. Кади ку ту мардак нести уже. Просто як гуфти ҳамун гапо, я бачачаи оли. Гуфти ҳамун шафи айёр ки я чучачаи. Просто бигардам тари. Лезид на ки дар леве праве места ки баъд яки патинутат мекунад ку ти ҳамун гапо худат ба дасти худат пашмои кунта мечини ята ҳисоб мекунӣ, ачод меспорӣ, чанд дона дар кунат пашм дорӣ. Унаву рӯз баъд мефаҳмӣ ки ту дар куҷо лезид кардести. Ва имрӯз инаи духтарака бояд намхел кунем. Агар ку дар дасти ман мебуд ку мо тари талпабои ба сари ӯ рафтан, тари интернет хати ман мерам, пешет реклама кардан, тари не. Ҳамин оз така хиш руака гуфти ҳамун гапо мерафтам ва дар ҳамин сари қади кӯча меқапамаш. се савол ҷавоб ҷавоб надод ку гуфти ҳамун гапо худаш медонист ки баъд ӯ тарафаш чӣ мешавад. мада похринай дор зиндон ҳамаш яхелай. барои маро номус ва мардакӣ, виҷдонам, ватанам аввалин ҷода местад. ҳамун ҷашам гуфти ҳамун гапо бо мерем, дар ҳамун ҷашам ҳурмат, эҳтиром, дӯстӣ, бародарӣ, барое ки ман дар гуфтагӣ метавонам ки абаснават кунам, яъне гап занам, инсонӣ, рафтори инсонӣ дорам, рафтори мардакӣ дорам. ҳамун ҷадам аз ҳамун ҷам бо дипломи сирхи хатӣ меём. Дипломи ҳамун ҷашам агар равам, аз ҳамун ҷашам кабудша дорам ки идаф бирам сирхша мегирам меём айҷа. саломат бошед. Фикртона бинависед зери коммент. Чӣ кор кунад ҳукумат инаи духтараки ришдор қатӣ? Шумо чӣ мегӯед? Агар ки ҳукумат ина ҳозир ҳеҷ кор карда натона, маҳкам карда натона, зиндон карда натона, пас ҳукумат кӣ аст? Агар ҳозир бара зиндон кунад, ҳукумат кӣ аст? Чӣ мешавад? фикр назартона зери коммент бинависед. хонатон обод бошад.